Oj, Milane. Obično mi to tako, kad se rastavimo od naših dragih domaćina, napravimo na trgu ovako jedan skup, jedno druženje i islikamo se naravno sa svima koji žele da se... Zanimljiv početak jedne emisije, a vjerujte, nastavak će biti još zanimljiviji. Došli smo do tačke kad možemo slobodno reći dalje nećeš moći. Tako je. Parkirali smo naša vozila, dalje idemo terenijskim džipovima, prebacili smo svu opremu, odjeću i sve ostalo što nam treba, a sad ne znamo tačno da idemo na jezero, idemo planinski dom, jel tako? Evo, već nam govore gdje moramo, dobro. U ova idemo nas dvoje, dobro. Kroz kadre, priči, sve ostalo ćete propratiti u nastavku emisije. 4 džipa, nas dvoje ovamo. Dobro, okej, idemo, možemo? Može, ajmo. U ovom momentu možemo samo doviti, poželjeti da dragi Allah podari našoj rahmetli Nuri lijepi dženet, jer kad naiđete na mezar na putu spasa, bukvalno na vrhu planine, i vidite da je to mezar žene i starce Nane koja je imala 80 godina, onda vam je jasno kakva je situacija tad bila i kakva sila i nevolja natjera Nanu od 80 godina da napusti svoj dom i da ide, koji se nalazi s druge strane planine u Kopicama, i da putem spasa krene preko planine da jednostavno nađe spas. Ona je preselila na ovom putu i te 93. godine su je ukopali ovdje na ovom mjestu i ostavio mezar tako kao simbol i kao, evo, naprosto da nas podsjeća na sve što se dešavalo i da ne možemo proći pored ovog mezara, a da nestanemo i ne proučimo Fatihu. I da se još jednom ne prisjetimo šta je sve ova naša napačena zemlja preživjela i predeverala i ovaj naš napačeni narod. Ja sad samo u ovom momentu mogu da zamislim kako je porodici ove Nane, jer ona sigurno ima djecu, ima svoje, ostavila je iza sebe sigurno nekoga, i koliko daleko je njen mezar od njihovih domova. Zato trebamo zijariti mezarje, posjećivati i prisjećati se svojih umrlih u svakom momentu života, ne samo u momentima Bajrama ili bilo kojih drugih obilježja. Idemo dalje.